Ito ni kapuar ng isang kumensibuan, ya kabang idon ng kat pastor Reverend J.M. Pasa, ibalong pastor in charge, jang kabalang ng Saulia. Di pastor ng suko aban keli, pi habang idon ni kajeseng, jang kajeseng kan take pi assembly, kabakan mau, ya kajing dap sispa niya pusan senam, ya kajing rakhe, ban mau, ya kajing penbaptis, yang ka Kristan, kasih, nak kipan kikantai, kaban ng kongdo, kaban pedang yung Jisu. Abat kata kadi kajing i jang kajeseng kan take assembly. Rena kaliang jang kabalang ka kajing yo i lani ka kajing sngaw ka jong pi ka bay day bat kani ka nabuan sawian ka bolong ka Kristan na kani ka balang haka sispa nyo pusan snem men suwa ka kajing yu i jong pi bat ka kajing ay men sim le se ya kani ka balang ka jong ina kani kajing long Kristan jong kani ka nabuan sawian ka baneng kong nga soban ay kublay ba nang san boro alang ibalong kani ka por i nong keli kani kajing keli nakaliang ka balang perspektif nong Saulia ngi ay kublay pi baro kiba ya pet ya kmi ba de snap i kani ka kubor ni pendap kajing sokmen ka bakraw ba kum ka balang iyo ban rakhe kani kajing dap sispa nyo pusan snem jong kajing penbaptis si ikong nabon sawian ka balang jongi ni sulong ki badon bok bat nga sngo ka we kaliang ka balang kalong ka badon bok na marang iyo ya kani ka kentei ka banengkong do na preng ki Kristan ka ban iyo ban penbaptis kani ka balang jongi ti lesi ki kentien ki bangi kwa ban pensngo na kabanta ki weipat ki parabanget ki bait ki badon saudong jong kari khasi jantia jong i kalong bangi ni bu nuksa na kani ka long kemi ka bakrao ka jinget namar bangayu i ki don lai tili ki ki bakani ka long kemi ka bat kawai ka di ka mensim jong ka jing ai tilot hapdeng ki jing ki baka ki kendo kala ai tilot ila ka jong ka jing im na kabanta ka gospel ka jong Jesus Christ kala pedang Jesus Christ hapdeng ki jing ki babon kabaarang tanga yu i ka mensim jong ka jinget kabaka ni kalong kami kapan pau balik si kani kadi kajingikai kabangi kum ki Kristan kani kajuk ka mantangi di bandon banbat i kani kajinget kabangi ngin penpau si gibaipat ya kata kajinget kabangi ngidon hapdeng ka pertai ka be ka mani bat ka balai ka bakadu kadi kajingkit kli ngaso bagani kalong kami kapan pau yang i bat ka hikai ro ngi ki Kristan kumno bangi long Kristan ki bukit kli ya ka jingpenim ka bau Jesus Kristus ula yang i mtang bakala bat halade ya kata kajing penim henrai kala ai tiru hakibaipat ya kata kajing penim lang baka jingkit kli jong ka kini kidi ki sembo perkat ki banga ngaso bangi yo lang baka ni ka celebration ke jongi ya ki jing dap sispa nyo pusan snem jong ka jingwan long Kristan jong ikong nabon soben to pastor sakawi ka jing kali le se ka bakat do ini jing kali ng suka ban kali haka ngiladap ya kana bon gum to pat kani ka balang nong Saulia kani ka balang kami hari kasi ba jantia mo ngidon sipun ki ele singila ban kilong so ning kong nangi pai sa kaleng jong sim borsing du ban ning kong ban pedang ki ka yeng sim so ora ka yeng sim po ori kasi la ban pedang Jisu langi pai kani ka balang teman besar ning kong ru dei kani ka balang hatukum ka balang ngijukeun mau iet lan ngijukeun mau burom lan ngijutip sapang kas ngiyap lan sapang kanu ka singi ka bakan mau kerpang sapang gum kini ki balong kisok ning kong hapok kari kasi teman besar menengkong ia menengkong makam tak terter ngidon ka khana na kani ka balang nong Saulia hatukum ka balang pijekeun mau na kapor lan ni kini syukut tang history ni kisakno tang ki mau saken mau na ngijudan kanu kajingkeun mau burom ta jongki song iet moi kini ki ruslur jong ka jenget mar habang keren ni ka jenget mensua ban ta ke per mensua habang ban penbaptis ban pedang Jisu mot habya rengkat bagi jing sya sitom habya leng bagi persecution habya ke jing sya leben ke jing sya bantiu ke jing kum ta terter hadu bateng-teng borsing sim lu sakani ru berkandau ka jakaputa jong uru kaspa ru sakani tin rekam lom ka juk menta ti hatukum ka balang ngijuyekeun mau mo yakini ki long suwa jong ka jenget hakni ka balang nong Saulia ki bolong ki sok nengkong bat nang di basa sapriang keleng kari kasi jantia ke balang ri kasi jantia sing la bonong buat partikular nong Saulia ru ka nong Saulia hatu ka jukeun mau ni em kum yakini ngijukeun mau ni em yakini na kapor ko beli sibo ni kata kajing keli jong pi nakaliang jong ka balang ya dok mentanga ngusi banong ba mo impala ya ka ban le thi kanai kani kaliang kerpang abang ispe ya kajing sedang jong ka balang khat paspa saupun rio kajing sedang jong ka balang nong Saulia ha kajing kala Kristan ba jing penbaptis yu amor ba urujon trei la syuong bagalong kajing sedang jong ka balang rei klam ken mau pada amor ba urujon kum ki Kristan ki baneng kong du kani ka balang lani banong yu tumen besan baneng kong du tirasing balong teman besan uban nengkong du ha ka balang nong Saulia bat hari kasi jantia barok kawai lani yo sim borsing sim te kalong kini ki nga try kilong kum gijihikai na kamta jongi ka balang bale singin bu ya ki mat ki bangila ban kan mau na kabenta kini kerpang na kabenta kini ki Kristan ki bal IT la di na du amor rujon
nang ta pada borsing sim bat kibai ki ban long ki nong kenti ngala ban nong ki ba krautam ki ba ka balang ka di ban yo but let's say ka KGP assembly ru kala ban bu ya gani mo kum ka jingsa jing kan mau nak mentang ini ki kristan ki ban kong ngilai kan mau mtasi kan abon sawian sungu ke jisang kan thai maka kan mau ya kan kan thai ka ban kong ka balong kristan rei na ka liang jong ki rang ba yo amor ber rujon ba kibai mdan bakan mau syukan mau tang ke jing sedang jong balang maka ni ka de ban penkendet ban riwat ya ka balang kristan hari ka si jantia ba ni de ban kan mau ki kristan ki balong ki ruslur ki bakrau jong ka tu ka por ba ki runget ki ba syak shitom nak bentau Jesus Christ ban pelong ke balang ke bakalong mentah bakalong pastor mong isut ko ka ketien je ublay ka keren ka ka bentama ke hebru khat lain ge jepule ka bentama ban kan mau ki bla sejar lo jong pi ki bla hikaya ka ketien je ublay ban buat ikden chat jong ki bombot imitating them kemudian kam bangin kan mau ki te peteng teng ngilong neglect no ikini nak ta kada go buon hiki history jo ka balang ki sulong remain cover mdan bo uncover lam yaki ko ong pi rujon bo amor isutip yo yaki tang kata kerteng lakut no tang kata rengim tip ka afterlife ka jong ki amin ka jeng em jong ki hadian bakilong kristan ka e ka jeng em jong ki wat ik na bor da ka ba ngatharai ngi persang ka basnosi kalau mangim tip wat ka jakat tap ka jong ka hadian bakilong kristan kla sukut no ya ka tang tu rengim tip wat ya ka jakat batep ya ka lani kaya bakano ka jakat ngi sutip bakali hikai school sesela tang kata takada bobun kini history kiri ya kini kajaka jong itu kada ngas ngok pastor kadon kamo yang ya ka bangin burom ya kini bele suah jong bangin kan mau yaki ndai bangili thau dor ka moi ndai bangin kan mau iet ya kata ka jengai ya ka bele secara jong nalor kata ka ji ong jong pi nga try ngi encourage tu ki research scholar mo kibai ki ban le research lor kini dalong ka bala bakin uncover kini ki hidden realities ki badon akan ka balang bak ki badon ha pedeng kini ki runget ki bala pedang nengkong yu Jesus Christ la kalong ka na bon sawian hoi ni aingo yu blay bing layo penmi ka tu film kum tu bakalong ni kadang don sibun ki hidden treasures ki badon kan ni ka balang ki bangin patla ban on earth ki le ban on cover ki par ngit baladon ki scholar ki ban let's see ki ban one ban mo ban tray kerpang halo kan ni ka kamru kan long ka jing irap ka bakrau ka jing kerku ka bakrau nak ka banta ka balang hari ka si jantia rai ko play sibun Resibun pastor ini ke puar ke jong pi tu belum don kat hibat ke balang nong sauleh hibar ko we bat kumjuru ya ka jeseng kan thele man ke jeseng kan ka jeseng ka ba ngin sa kan mau ke jeseng ka ba job ka jeseng ka ba ngin yai kan mau ya kan ke sakri ke jong trai kana bon sawian ko boleh sibun pastor